إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir masihum Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ya melo diala si peringarang ilalenna yewe katobai ya naritu ayat-ayat nufang Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Yasin, dari ayat yang ke-65 sampai ayat ke-67. Nulle katona mompo pakutana maka damagi na tuli surah Yasin dibahas ilalenna katobai. Nasabah setelah surah Al-Fatihah atau surah Al-Ikhlas 3 kul, surah di antara surah yang macohoro ini terutama di ugie yang naritu surah Yasin. Pada tangkalingan ni makada agameman na tampu ia surah Yasin. Siko etana dibaca ni ke agama pindra. Padahal yewe surah Yasin adalah surah yang mencakup terangkang ilalenna ritujunna appas sewangelo rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Makotopa naritu ritujunna appa duangangelo rifang Allah subhanahu wa ta'ala manessa matajan narampe fang Allah subhanahu wa ta'ala rilalenna yewe surah Yasin. Tapade cengi pekkoge bate tak pahangi we surah. Sebab metta ni tuli dibaca nekia melo ipasikan na aga nasu pang Allah Ta'ala rilalenna yewe surah makko pa narito aga tuli dipigo yare gade patulis salaiwi mak letu makukoy ibatarui adanna pang Allah subhanahu wa ta'ala kadai pang Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ya rahmati rasuri munrinna fang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rawatwe nakhtimu ala afwahihim yewe iti mutta pada itu tuk mana ngisampuh di naga mulle mabicara timunna aga ipa bicara wa tukallimuna aydihim yewe limat tak mabicara wa tashhadu arjuluhum yewe ajeta sabbi sininna bima kanu yaksibun iya roga pura diak kersuang ngirilino yewe makukoi sesa idi tolino yewe malada ipujinna yerolino gangkanna dia lupai akhirat tak. Padahal makadai fang Allah subhanahu wa ta'ala bal tu'siruna al-hayatad dunya nekia liwa imu pujinna yerolino wal akhiratu khairu wa abqa sedangkan iro akhirat masaro makessingi madecingin dan nyaman nenungangi yaki pada dia sengi makka dia we na pancaji ki pong Allah Ta'ala rigo engka tak mas sia-sia
pada Tuhan rampai pun Allah Ta'ala maka da fa hasibatum jaki pada muasangi annama khalaqnakum abasa maka da iatu apan cejingemu masia-siawi wa annakum ilaina la turja'un maka da dega pada muli suluri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ia rosinina pangko ketak rilino engka mana pertanggungjawaban. Maka dia Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ajak macuiri ia rode ega gapat disengemu rilalenna. Inna sam'a yaitu peringkalingai wal basara pakitai wal fuada atye kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya mananna yewe dilomana matu pertanggungjawaban narsuri munrin fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pasti pada dia kutanai mana ki matu dilomana matu pertanggungjawabanna sininna papinya mengiana orengeng fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agi ripigo irelepo nalino makuruna walekang ifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nigi topigo amala madeceng. Namun maka da sitana iru birik kami na becu yarahu pasti naitai pawalekna. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran nigi topigo go maja adorakang namun makka pada tanak na biri kami na becu yarahu pasti pada naitawi kadai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala rilalanna hadis kudusiye ya ibadi ataku innama hiya a'malukum iyatu sininna amalamu uhsiha lakum pura ureking saya catat summa uwaffikum iyaha napamatu pada upasiruntukakku pawalekna peso rimunri. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari remasi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala nuliroi di makukui pada diule menemu pemabicara dule menemu pemapau dule menemu pemasakarang imenengnya engke gau masalah majak pura ripigau neki mati resuri munrin wong Allah Subhanahu wa Ta'ala di nagaga tumule masakarangi menengnya engke gau majak pura nafigau. Al yawma nakhtim Suri munrin of Allah Ta'ala ye timuta isampo manang semuanya tertutup dan yang berbicara ya naritu watak kalita ya roto kafiri pada toha pura irampe dari surah Yasin pada ayat-ayat sebelumnya mega tu bicarana mega pape balinna nasan niaga ya rasuluna fa Allah Subhanahu wa Ta'ala makada in antum illa basyarum misluna ikotu surona muasas surona fa Allah Ta'ala basyarum misluna pada ki rupa tau in antum ilma wa ma anzalar rahmanu min syai' na fa Allah Ta'ala degagan kana paturung in antum illa takdzibun pada pak beli mana kuna kedai surona fa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makada makada innama tatayyarna bikum pada iko tu cila kai nak kedai surona pang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mereka mengancam ailam tantahu narekode melo papisoi lanarjumannakum kami akan merajam kalian dia sange rajam dikubur setengah badan apa ya sirim perempe kigangkan mati wala yamassannakum minna azabun alim mupanedingi man rasa-rasa kok karena siksaan dari mereka. Nareko disuruh makada pasui sesa itu orang paramu. Arengi sesa tu kasia-sia.
aga naseng anu tu'imu man law yasha Allahu at'am igar bicaran na manang kaidi melo perengi andre melenge po ngala ta'ala na puelo po ngala ta'ala panrewi walau yasha Allahu at'am biasa to ni mangile-ngile makada wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin yan rampe surah Yasin makada yatu naseng aso ipatukong itawe engka muasa makada engka diaseng resori munri mata hadzal wa'du panna pole yatu janji begini mereka bertanya mengele-ele dia mengejek orang-orang yang beriman nek kia komedi lino ia tu bicara tak mega bicara tak magang ke komedi lino ia nasa jago alena macerita bicara dan sebagainya bisa memutarbalikkan fakta yang benar menjadi salah yang salah menjadi benar magang ke komedi lino asabayako di akhirat nakhtimu ala afwahihim yatimutta isam pemanan dia gaga napak bicara pong Allah Ta'ala sangat dinna wa takkalita kaum muslimin jamaah Jumat Muharram yang masih pong Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia sifong Allah Subhanahu wa Ta'ala walau nasya'u latamasna ala a'yunihim menenge ipuelo latamasna ala a'yunihim ipatedeng itu pakitanna akan dihilangkan pandangannya fastabaqus sirat nareko pada tadani napa maka beta-betang nasappai lalen na suruga fa anna yubsirun pekoga nulemitai ye makko itu mopi rilepo na lino alhamdulillah nareko mata jam mopi pakitatta tapakke guna mitai magurui aya-aya na Allah Ta'ala nama nasa iro lalala suruga pura napa guruang agamai napaletu ke Allah Ta'ala rilalanna akurangnya napa guruan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rilalanna hadisna mata aja pak kita ta tolemo pemole irolalanna suruga aja pam nama tu napa tedengi pak kita ta Allah Subhanahu wa Ta'ala ri akhirat nasaba yaitu totak kalupai nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ipautai matu resuri munrin fong Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makadani lima hasyartani a'ma puang magi nang kata pada punga kayu rigo engkaku uta wa kada kuntu basira padahal riolo romai watuku turilino mata aja pakitaku kede fong Allah Ta'ala kadzalika atatka ayatuna fasnapanasitaha makon itu seperti itulah na pole koryolo tu aya-ayaku nek kia muallu faiwi pakadzalika al-yawma tunsa makuniru makkokoye yallu faitono walau nasya'u natamasna ayal ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim menengena puelo ifang Allah Ta'ala riwatu madosatta rumakkokoy misalnya wadingi nasulewi apanca jingetta fong Allah Ta'ala tanya rupa tahu ya rega apanca jinga lainnya dia nak koi bentuk nah famastata'u mudiyan wala yarji'un gangkanna dia nulle patterui jokkana dia itu nunlen rewe lori munri alhamdulillah pada tayitani ali tak makukoi yang kamu pada urengi fong Allah Ta'ala umur kamu pina ure fong Allah Ta'ala disi-disingan kamu pina ure ki fong Allah Ta'ala asaginang ritujunna wattutta tapakke gune yewe sininna pappenya menna fong Allah Ta'ala nasaba engka tumatu nasewa wattu na pole iyo wattue cappu ni umurut madodo ni pakuletta detuna na masagena wattutta bahkan pole matu iyo wattue to padan rewe risesina wa Allah Subhanahu wa Ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari masifang Allah Subhanahu wa taala. Ya la gurung dari ayat-ayat yang narampi fang Allah taala pada surah Yasin memulanna makkada tuli dibaca tuli lalenna sempajangnya makkada maliki yaumiddin makkada fa Allah taala mimmapunangi wi ero yaumiddin as-suri walna sininna amalakna rupatawi akan tiba hari itu kama tadinu tudan pada yerung pigo makkokoe makkotoro matu dipigo kakko mati resuri munrinna fang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sininna amalata nawaluk manang fang Allah taala. Agi pura pigo didupai matu resuri munrinna fang Allah taala. Majama decenna sita ki matu resuri munrinna fang Allah taala. Maka di fang Allah taala in ahsantum li anfusikum. Pigo ko deceng muita ya tu decengnya wa in asatum falaha pigo ko ja rewu pi mengitu ja eluriale tapake guna ma deceng sininna papinya menna fang Allah Subhanahu wa taala nasaba narek ko pule ni matu irwetue to pada masa sekali na pada makadani rabbirji'un puat apali suka pemang la'alli a'malu salihan fima tarakt memuari ulle pema pigo iya ro amala pura utatangi wattuku turilino nasu Allah ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha mustahil sedangkan iya tu warek kadamu warek kadana tomas sesekali dena tungetungen. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari masih fang Allah Subhanahu wa taala memuari yewe atu to ngacinampe makoto peneritu papinya mengiya di penedinge papinya meciddik mi dibandingkan dengan akhirat memuari di sisa kehidupan kita ini kaki pakai guna madeceng sinin na yewe papinya menna fang Allah Subhanahu wa taala memuari atau pada engkaki mencaji tolabah orang yang beruntung mati berserumun rinna fang Allah Subhanahu wa taala nasaba ya si tonget-tongenna atwa tongen ya naritu atwa tongen akhirat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.